Illegal migrants Kanchanpur Manjak manutui Kanchanpur PS ni usibai thang Malai kha porong ganang MLA Philip Kumar Reang tei Kanchanpur ni usino kokosar kha kaham kai investigation khlaina bagui go koikha naina di chini notice korang ni mangpliu স্টেটমেন্ট আর কি ওই ডকুমেন্ট যা ব্যক্তি সাহায্য করছে ইন্ডিয়ান হাউস স্কুলগুলো আছে কিন্তু এই সমস্ত বিষয়গুলো ফার্স্টার হিসেবে তুমি জানতে পারো যে জিজ্ঞেস করতে হবে বর্তমানে তারা কোন জায়গায় আছে খাওয়া দাওয়া তো হ্যাঁ এদিকে তো খাওয়া দাওয়া তারা media takuro no khatsamoya phayo tini chungro Kanchanpur PSO phaimo karun thaima khe mi akhi 28 tarikh go je khrob tham ro satnalao Bangladeshi memo abono tuye tini OC bai Malai pha inke OC kroi ro second OC bai Malai pha ke chung jotono ku podin siu mi akhi parabruk bai khe parabruk nangkruk mo bai tini abo brano ro ha ke brano to thanawo no ting ke o khnayo ku do brano tri nai ke second OC bai kau thalai moding brang confess ke ha brang Bangladeshi no brang Assam ni lamading bo Assam ding phaimo inke chung osino saha bono kahama ke mata investigation khiye akhe bin logebo bono je logeri nema nangkhru nema aboro no po naiye romye je chini Bharat hani ain bai tumo abodin ke brano habala ne manbo ye ke abodin ke no chung joto osino second osino kosa chung as a local chung fully support kheu mamin ke tini chini Tripura hawo chini neighboring country or bangma tongpha tongo abon boye je chini state by chini desh ni internal security abo top priority aboye chung budimar ono chung taha second osino chung administration uye chung brano support keu taha brang habala tho karo je chini public ni uye support nang chung brang no rinai ake chini je illegal rowo matang tune maro brang no chung matang keman boye ain babe ke brang no matang ken boye chung brang no na ke